Idemo sa La Ligom. Ovo kolo je bilo onako, nije bilo previše zanimljivo, barem po mom subjektivnom mišljenju, bilo je nekakvih utakmica, ali evo, možemo malo proći po rezultatima. Elche, Girona 1-2, Athletic Bilbao, Valladolid 3-0. Osasuna, Barcelona 1-2, Sevilla Real Sociedad 1-2. Almeria je dobila Getafe doma 1-0, Espanyol izgubio od Villarreala doma 0-1. Mallorca iznenadila Atletico Madrid i Raja Celta 0-0. Ja bih baš mi rekao jedno zanimljivo što se tiče Raja Vallecana, znaš da ja volim Raja Vallecana. Znam, da. Znači, prošla kola se igra protiv Real Madrida, to znaš. I dobili, znam. Da, dobili su, znaš šta je bilo. Znači, imaš iza njihove sjeverne tribine, imaš zgradu Neboder, imaš. Je, vidio sam. I frajer ti je, znači, snimao ti je... Pušam u lopta u frajer je snimao, znači, mobitelom utakmicu i frajer, ne znam, iz Real Madrida je ono, znači, pukno je ko drvo sviš. A gdje je to kod nas, ima to kod nas neki taj stadion gdje je ta kuća, ono, gdje je to, znaš? Stanovi, jel je? Možda, ali ima isto ono kao... Da, mislim da su stanovi baš. I frajer čovječe u sobu mu ušla lopta, ono, znači, ono, frajer je dosta ono, svrši od sreće. Valencia, Real Betis 3-0 i... Real Madrid. Cadiz 2-1, pobjeda, čista, glatka pobjeda Real Madrida. Šta ćemo se koncentrirati? Ajmo vidjeti utakmicu. Tablica, Barcelona prva. Barcelona jesenski prvak. Da bi ti to rekao prije jedno 6-7 kola će Barcelona biti jesenski prvak? Pa ne bi, Real je bio u prednosti. Da, i to ono veliko. Ne bi ni ja. Ne bi, ali opet kad pogledaj, gled Buraz, 12-1-1, pa kaj? Ne, slažem se, definitivno, ali ne bi nikad rekao prije 5-6 kola da će oni završiti kao jesenski prvak. Dobro, bili su, znači nije se Real odlijepio, ne, da se razumijemo. Mislim, pa kaj je razlika, jedna pobjeda, ne? Naravno, pa nije, to je zanimljivo skroz. Samo bili su prije 5-6 kola, su bili ono malo ispred. Ono što impresionira kod Barcelone je 14 utakmica, 5 primljenih golova. Je, stvarno imaju granitnu. Znači, granitna, filozofija se čini se nogometno promijenila u Barceloni, igrao su sad malo više defenzivnije. Ali nije defensivno, gledaj, oni imaju 33 gola, najviše u ligi kao što ima i Real Madrid. Znači nije to da oni su samo zaključilo. You shall not pass. Svaka čast, evo, Barci stvarno imaju 33-5, imaju stvarno sjajnu razliku. Nevjerojatno, ali ja i dalje tipujem Real za prvaka. Da, evo ja ipak kažem da će ove sezone Barca biti prvak. Mislim da se malo Real zasitio tih pokala, mislim da će oni ovu sezonu prepustiti. Real se nikad ne zasitio, Real se ne zasićuje, Real je vječno gladan. Vječno gladan pokala. Je. Ajde vidimo malo kako je to bilo, hoćemo malo vidjeti kako je Sevilla prošla protiv Real Sociedad. Ta Sevilla čini se ove sezone ko Schalke nešto. Znači Rakitić više jesi ga vidio kako je izjavio, hoće nositi onu ima neku tu procesiju, pa si je kupilo neke kape, neka odijela, neke za to. I kao, onda su ga pitali novinare, a kad ćeš to, pa kad završim karijeru u Sevilji, onda ide na te procesije nositi. A šta je to, ne kužim? Znači, to ti je neka lokalna, ko sad da mi imamo, ne znam, Dubrovniku Svetog Vlahu, pa je kad je Sveti Vlaho, Dubrovnik je slavi. Neki svetac se slavi u Sevilji i kad se to slavi, onda je oni nose, procesija, nose nekaj. I frajer baš hoće, ne. On se toliko aklimatizirao tu Sevilju, on je odbio sve, boli ga briga. On je pravi seviljski brijač. Znači, on je seviljski brijač pravi. Ne, ali fakat, kudos tu Rakitiću, svaka čast. Patriota i lokal patriota. Znači, znaš kaj sam ja volio uvijek kod Rakitića, osim te fakat skromnosti prave, ne? To znaš kak mi, evo, ja i ti smo ranije smo danas pričali o HNL-u, pa pljujemo sve naše kaj možemo, ne? Dobro. Ti Hrvati, van Hrvatske, ne? Oni vole tu Hrvatsku više nego mi. Znaš, apsolutno. Vole ili ne žive tu, čini se. Pa jasno, oni idealiziraju, ne? Mislim, meni je to malo prenapuhano, čovjek koji nije rođen, sad voli više od svih nas. Dobro, ajde, može se... Naš današnji sponzor, ko što se vidi na mojoj čaši pive, je društvo distrofičara Zagreb, ne? Kao DDZ. DDZ. Nije HDZ, nego DDZ. I za DDZ dižemo čašu. Sevilla, evo da vidimo. Real Sociedad, mislim, do ovu sezonu dobro vuku. Da. Mir je pokušao izmiriti stvari, ali nije taj njegov gol. Nije mu uspio do kraja. Fali mu još jedan gol da bude baš mirno. Da, ali Real Sociedad ih je... Pa mislim, vidiš, 68-32, poslije lopte 17 udaraca. Ova Sevilla, po meni bi ove godine zasluženo trebala ispast u drugu ligu.
Ma ne bi baš u drugu, nemoj mi Sevilju u drugu ligu, pa ti stvarno ajde. Zašto ne, mislim, šta, zato što ona Sevilja ne smije biti u drugoj ligi. Ne smije Sevilja, dovoljno da ste mi Šalke bacili u drugu ligu pa se vratio, ajde da. Ništa to, ajde daj. Ajmo dalje, opet ću se udružiti, ćeš me udružiti. Da vidimo što Barca kaže ovo kolo. Barcelona. Osasune iz Pamplone. A Barca gazi, znači nevjerojatna utakmica. Gledao si? Da. Znači, nevjerojatno, sažetke sam pogledao, nisam sve pogledao, ali pogledaj. Znači, prime rani gol, Barca, prime rani gol, Lewandowski u 30. nekoj minuti. Tup, drugi žuti. Dobro. Znači, primili su gol, izgubili udarnu iglu Lewandowskog i okrenuli rezultat. To je i gol Rafinje, znači, ali zasluženo, vidio sam žute kartone. Stari moj, pazi, još Piqué, tu crveni. Ali okej, ali gol... Čekaj, možda taj Piqué više se nije oprostio, mislim, što stvarno prasta 50 utakmica, šta ne kuži frajera. To možda nije istina. Ne kuži, kaj Piqué, mislim, kaj se opraštaš, prošlo kolo, ne kužim, kaj se opraštaš. Aj si ti oprostio odjednom, a Shakira doma čeka, odnosno više ona ne čeka, neka druga čeka. Ja mi da tu ima neka dublja priča sa Piquéom, ne mereš ti stari moj sad se probuditi jedan i reći ja više ne igram. Kako se zvao onaj biljerski udarac? O Piqué. Evo da vidimo, znači Osasuna je bila bolja od Barce, imali su više udaraca na gol, možda je posjed malo bio na strani Barce, ali... Ne, pa da, i sad kad gledam statistiku ne izgleda to tako, ali naravno da ne izgleda tako, jer kad pogledaš, majstori su gubili 1-0, ostali bez Lewandowskog, i s igrača manje se vrati, ne, svaka čast, Barca stvarno... Barca kapa dole, ne navijam za vas, ali kapa dole, ne? Ja bi mogao početi lagano. Ja bi mogao baš to početi. A kako mi neće navijaš u Španskoj? Osim znaš šta, ja sam bio Realovac od uvijek i malo me počeo taj Real žecirati. Ne znam zašto, malo me počeo žecirati Real. Gledaj me ovako. Znači prvo Šišmiši, Valencija, znači Šišmiši, a onda Atletico Madrid. Atletico Madrid. Ja kad mi igraju Real i Atletico, ja ne imam Atletico. Znači Torrente. Meni posto mi je taj šminkarski, taj radni posto malo me previše šminka. Atletico Madrid, znači ja mislim da je vrijeme Simeonu da ode iz tog kluba. Znači, dosta je ovog. Ovo je bilo negledljivo. Znači, Majorka, Atletico... Možemo statistiku pogledati sekundu. Znači, negledljivo. Dobro, Morići, mislim, nije loš igrač. Znači, ova statistika sad, kao 17 udaraca, znači, to vara. Znači, frajeri nisu napravili ništa. Znači, ništa nisu napravili. Majorka je zabila rani gol i ovi kao tupi pokušaj. Ali ono, ko da idem te prerezat s nožem za putar, znači tak, ništa, nula bodova. Mislim, slabo to Simeone slaže. Ma znači ja ga volim, koga ne bi volio Simeona, koga ne bi volio. Ja ga ne volim recimo, evo. Kad si seljak. Ali mi je dosta. Znaš ga voliš, ja baš me zato kaj je srčan jer je takav kakav treba biti. Za mene on seljačina srčan, evo. A ti si za mene pizdek, kaj da ti kažem. Srčano seljačina, ti bi baš voliš te seljačine, krkane. Ja volim krkane, da, ja volim krkane jer sam krkane, ajde. Da vidimo Real Madrid Cadiz. Kako je tekma. Znači, jesi vidio? Navodno je Modrić fulao nešto što se ne fulava, jesi vidio to? Jesi vidio da je čak na Twitter neki vrag, kao, neki je tako objavio, kao, navodno je neko fulao nešto, kao, što se ne fulava. Da, sam, znači, frajer se sam našalio na svoj račun. S tim. Ima frajer dobro smisao za humor. Ne, ma on, znači, Luka Modrić, nemamo to, znači da, ajmo. Ne sjeća se, stari često. Aj sad ti meni reci. Buraz, da imaš problem sa zakonom, ne? Evo. Dobro. Ne znam. Tvoj friend iz Dubrave, a znamo svi da ste vi tamo iz Dubrave kriminalci. Operi usta kad pričaš, kad svinješ operi usta lagano. Vi ste tamo svi kriminalci i sad neki tvoj prijatelj prodaje drogu, ne? Dobro. I sad dođete policija i veli daj druge svog frenda. A friend ti je uletio, pomogao ti je i ovo i ono. I ti veliš ja se ne sjećam. Znači, ovaj je ovome sve napravio. Pa normalno da će reći da se ne sjeća. Pa on je tu meni... Ne, baš dobro prve. On je tu ispo, gospodin prema čovjeku kojemu je omogućio dosta toga.
Ali ajmo dalje, ne o tome, ajmo se vratiti na utakmicama. Koje veze sad ima Dinamo? Pričamo, pare su Dinamo je, u toj situaciji Dinamo je složenica, pojam, ovo je čovjek čovjeku, ali dobro, ne, a tebi to nije jasno, a tebi nije jasno. Znači, evo, što se tiče Modrića. A tebi nije jasno da nema drukanja, rođen si u Dubravi, onda nemamo mi kaj pričat. Ajde, daj, nema drukanja. Nije ti paralela. Evo, što se mene tiče, Modrića stvarno vrhunski igrač, možda jedan od najboljih veznika na svijetu, ali neće mom sinu nikad biti uzor. Znači, ovaj koji laže na sudu, koji se ne sjeća. Prvo moraš sina napraviti. A neću ga nikad imati. Ako ćemo biti on uzor, bolje da ga ni nemamo. Ako ćemo biti Modrić uzor, bolje da ga ni nemamo onda. Još jednom pozdrav društvu distrofičara Zagreb. Da. Pozdrav. Evo ga, španjolsku ligu smo lagano odradili. Modriću svaka čast, ali daj malo osježi to pamćenje i mislim nije baš da se ne sjećaš. Nismo odradili. Znači, Modrić odigra van serijsku utakmicu. Znači ono kad se... Koji, protiv Kadiza? Protiv Kadiza. Pa misli Kroos je odigrao vrhunsku utakmicu. Čekaj. Dobro, Kroos je odigrao. Kroos. Pričamo o Modriću. Kog zanima Kroos? Mene zanima svako ko igra nogomet koji je pošteno osoba, mene zanima. Jer te zanimaju sve krive stvari, ne? Znači, Modrić odigra fantastičnu utakmicu, ali ono, gura frajeru na slijepo, Kroosu tvom ili ne Kazimirović, ne. Gura kroz petog da ni ne gleda, radi show, ne? Ne, ja protiv Modrića što se tiče nogometa... Fula Zicera, znači fula tog Zicera na kraju tekme. Znači, kad sve u utakmici je napravio sve. Znači, zabio iz penala, sve je napravio, i frajer nakon Zicera fulanog doživi opet po ko zna koji put standing ovation. Znači, da fulaš ono kaj on fula, znači on je Modrićev jedan jedinstveni promašaj, znači to kaj fula nevjerojatno prazan gol. Da, vidio sam. Znači, stvarno nevjerojatno, što su bili igrači za njega da je pustio, neko bi zabio. Ali nakon takvog promašaja, ti si takva karizma, ti si takav majstor, ti si toliko obožavan, ti si toliko voljen. Modrić je jedan jedini, znači mi ljudi nikad nećemo biti svjesni, pa to Luka Modrić. Znači kad sam odrastao, kad sam bio klinac, znači generacija 98. ja sam imao, 19 godina. I meni je to blisko, ja sam obožavao prosjenečkog Bobana Šukera, ne, obožavao, ne, najviše prosjenečkog. I mislio sam da nema, da nećemo biti bolji igrači prosjenečkog. Ili ajmo reći Bobana ili Šukera. Ajde, daj, poentiraj više. Ali ovo je Modrić. Pa to je one in a million. Znači mi gledamo živog Boga. Znači Bog se spustio. Ja ne bi tako daleko išao. Bog se spustio na zemlju i hoda među nama. Ja bi za Modrića mogu reći da je stvarno možda najbolji vez nikad na svijetu, ali frajer je senilan i čini se, ili laže ili je senilan. Ili je senilan pa se stvarno ne sjeća. Ti se primaš na glupost, pa ti nisi normalan. Znači, još jednom ću ti objasniti. Nema drukanja kad ti neko pomogne u životu. Kad ti neko pomogne u životu, čak da je to sve istina kad ti pričaš. Nema drukanja, buraz. Pa ti si iz Dubre, pa to ste trebali naučiti na kvartu. Nema drukanja. Ali tu stari moj... Nema drukanja. A ko je popušio te pare? Nema pare, nema drukanja. A popušio je Dinamo. To je taj Dinamo kojeg ti voliš jako puno. Znači ti nemaš nikakvih problema što je zamračen nekakav milion. Ja imam taj problem. Vidiš, ja i ti znači ne gledamo na Dinamo isto. Ja sam tebi već davno rekao, moj Dinamo nije tvoj Dinamo. Da, slažem se to definitivno. Svoj Dinamo, ja imam svoj Dinamo. Dinamo je pošten Dinamo bez korupcije, bez zamračivanja novaca, tvoj Dinamo je sve suprotno od ovoga Boga. Ajde, molim te, siši pesak, srči pesaka. Uglavnom, Luka, budi što bolji na svjetskom prvenstvu, pokaži kako igraš nogomet i nemoj samo, molim te samo, kad osvojimo naslov prvaka svjetski da zaboraviš, mogu samo reći nešto, nemoj molim te Luka kad osvojimo naslov prvaka svijeta da si to zaboravio za par dana. Okej, molim te Luka nego slušat, mene slušaj, znači Luka mi te volimo, znači ovo Pik Zimmer to zaboravio. Meni će biti žao, ništa. Znači to ništa. Biće mi žao, frajer uzme svjetski prvak bude i zaboravi to za tjedan dana, meni će to biti muka, zbog njega će mi biti žao to. Kako ti si seljačina. Samo tako. Ništa, hvala na strpljenju. Pozdrav Španjolskoj ligi. Pozdrav svima. Luka, volimo te svi. Luka, povedi nas. Osvježi malo to pamćenje i samo te to traži. Pa kad si mamlaze. Tukac jedan.